جبرنامه گنده ما سلاورست تماشاوانن هجا. مجرا میا ایرو نافچه وستان آل سر پارزگه ها وانه. وستان یک جنافچین وانه. 40 کیلومتر جوانه دوره. روبر نافچه 727 کیلومتر قاره. بلندهی جروی آوه 1705 متره. دی استاتستیکین فرمیدا 30 گند و 18 مزرعه دو باجاروکین وهنه. آبوریا هرمه لسر کار موزهنگویه و چاندنیه. هر وها توریزم و بازرگانی جی بربچاوه. ناوچه لکنتار چیای آرتوسه کو به بلندهی خواه 3605 متره هاتی آوا کرن. چیای آرتوس دناو چیاین کاوشابین هری بلنده. کاوشاب درجهی چیای کره آنگو تورسه باشور روجهلاته. لروجهلات پایزاوا لروجاوا ناوچه خیزان و تطوانین بلیسه لباکور گولاوانه لباکور روجلات آرتمیتان لباشور شاخ و لباشور روجاوای ناوچه مکس هنه. گراوا آختاماره دناو سینورین وستانه دا جی هری گرینگ گشتیاریه ناوچه لگراوا آختاماره چند برماهین دیروکی هنه حوجه ای پیباز کرنه. دناو گراوه دا تاوی دیر خاچا پیروس یک دیر، یک کشیشخانه، یک پرسگه، یک جی برجا زنگل هنه. دیرا کول باشور روجلات گراوی هاتی آوا کرن جعالی کشیش مانویل و دست نافبرا سالن 915 و 921 ده جعالی قرال واسپوراکان گاگ که یکن و لسر ناو خاچا پیروز هاتیه چه کرن. دیرا لباکور روجلات دیره ده سالا 1296 و سالا 1336 ده هاتیه چه کرن. لروجاوایی جاماتون ده 1763 ده برجا زنگره لباشور دداوی 100 سالا 18 ده هاتیه زیده کرن. دیروکا پرستگه ها لباکور نای زانین. آواهیا کو گاوا اول هات چه کرن دیرا سرای بو. پاشه و گوهری دیرا کشیشخانه. ده انجاما رستوراسیون ده سالا 2007 ده او وکی مزیا بیرانین هاته خبتاندن. جخینی میماریا خواه دیر به پلاستیکا خواه کور فیگوری لدر وجی باله دکشینه. دوار پلانسازی ده به قبه یک ناوندی و خاچک چارپل تشیه. جی ناوین به کلمک بلند جهندر قبه یک اجدر و به کونک پیرامیدال و هاتی نخماندن. گراوا آرتیه آنجی گراوا آرتره دناو گولا وانی ده جیدگره و دناو 4 گراوان ده یا هری بچوک گراوا آرتیه. 4 کیلومتر لباشور آختامار جیدگره. لسر گراوی دیرکه کو بتنه برماهین وی مانه هیه. تی پایین دیر ده سال 1350 ده هاتیه آوا کرن. لگور هن انگاشتان ناوی آرتی جفرانسی تی آرتیره. بکردی واتایوی مخانیه. گلیه به برکت کو ناوند ناوچه لیه جسردما اورارتویان ور و بویا قادانشته جیبونه. ده چاوکانی کونار دا ناوی باجر وکه وستان، واستان و وستان در باسته به. وستان د لیتراتورا زمان کردی دا دواتیا راوستن و سکنه دایه. باجار کون کو 20 کیلومتر لروج آوای ناوند ناوچه ایرویه لسرانسر گراو آختاماره وکی رونشتگه والین لشکرین ایرانی لارمنستان روجلات د سال 421 پشتی زاینه ده کتبو من سروریا دولتا ساسانیان. پشتی کو امپراتوریا ساسانیان د 100 سال 70 ده کتبن دستلاتداریا اسلامی میرکتیا رشتیان آبد اصل خو ارمنی لوستانه حکم کر. پشتی کو د سال 750 ده باتفاق میرین دن این ارمنان وارت رشتونی هات کشتن هرما الباکی کت دست خاندان آرزرونیان. د سال 980 ده گاگک آرزونیه یکم لوستانه به پشتگیری هن سرکن عربان وک پادشاه ارمنستان تاجیلار کر. لپاش بار کر باجار نویه کو لگراوا آختامارای آوا کر بو. میرکتیا آردرونیان کو لپراوین باشور و روجلات گولاوانه سردست بو حتانی کو د سال 1021 ده جعالی بیزانسیان و هات تصویه کرن هبونه خواه دوماند. روشا وستانه یا د 200 سالن اول این پشتی داگرکریا ترکان دا نزلاله. دانه این هی ددن نیشان کو باجار د سال 1264 آنجی 1297 دا دما دستلاتداری مغولان دا ججی خواه ایروین هاتیه و گوستن. باجار د سال 1308 دا بو پایتخت ازینشیر و گکو میرکتیک بهز لحرمه و تاوی جولمرگ و وانه آوا کر.
Êzdîn şêr ku di sala 1386 da kela wanê li hember Tîmûr parastiye, piştre mîrektiya xwe weke girêdayî Tîmûr û Qarakoyunliyan domandiye. Êzdîn şêr di sed sala hejdan da pêşengê rêveberiya mîrektiya Colemêrgê bû. Êzdîn şêr li dijî Mîr Bedirxanê mamê xwe bi Osmaniyan re hevkarî dike û dibe sebebê belavbûna mîrektiya Botanê. Di encama vê hevkariyê de Osmaniyan dawî li mîrektiyên Kurdan anîn. Mîr Bedirxan jî ewilî sirgûnî Stenbolê piştra yê Helebê hat kirin. Êzdîn Şêrbek jî bi hêviya tayînkirinê li benda sozê Osmaniyan disekine. Lê weke her caran Osmanî li ser sozê xwe nasekinin. Piştî demeke kin Êzdîn Şêrbek li dijî dewletê serî radike. Êzdîn Şêr li welatê Botanê di sala 1854 hetanî meha kanûnê ya sala 1855 domiya. Ev bûyerên dîrokî weke serhildana Êzdîn Şêr tên zanîn. Abîdeya herî girîng a dîrokiya bajêr tirba Celme Xatûn an jî tirba Helîme Xatûnê a jina Êzdîn Şêr a ji xanedana Qarakoyunliyan e. Gundê Qarqar hetanî nava sed sala nozdan navenda nahiyeyê bû. 20 gund girêdayî Qarqarê bûn. Gundên weke Zikûx, Karmîrat, Derdîs, Kutîs, Saxox li ser Qarqarê bûn. Li gund hetanî sala 1895 bi piranî Ermen dijiyan. Horodis ango Horotis yan jî Horordens Ermenî lê jiyane. Gundê Dap duwateya rasteyê de ye. Miçkanîs duwateya miçik ango hevgirtinê de ye. Axîn xirabeyên keşîşxaneya Tîvapûyîn ku duwateya jîngeha şeytan de ye li Qeraxê girava Bakurê gund e. Dîroka wê 927 û 931 e. Arkînîs duwateya Qesrê de ye. Hetanî sed sala bîstan Ermen lê jiyane. Miçaros duwateya Erda Beyar de ye. Indizaq ango Indizyak duwateya Qurbanê de ye. Çiyayê Indizyakîsar li gund e. Keşîşxaneya Surphagov li gund e. Giç duwateya Xîçî de ye. Ext duwateya Hêzdar û Hakimiyê de ye. Çiyayê Haxt li Bakurê gund e. Gund navê xwe ji vî çiyayê digire. Şadvan duwateya Çadira Hukümdar de ye. Li gund goristana Ermenan hebû. Di sala 2009 da li ser goristanê dibistan hate çêkirin. Ev jî bû sedemanî qaşan. Gundê Kenzek ango Kanzak duwateya Gencîneyê de ye. Keşîşxaneya bi navê Surp Thomas dikeve Bakurê gund û bi qasî kîlometrekî dûr li ser girekî ye. Dîroka keşîşxaneyê 1339 e. Arpit ango Arperd duwateya agirperestiyê de ye. Sarık ango Sare duwateya Zozanê de ye. Pagan duwateya Wêraniyê de ye. Bohanîs duwateya Şirikê de ye. Mixrabet, Mipirxarpert ango Mixrapêt bi ermenkî duwateya Keleha Xweliyê de ye. Di vekayîneya Gurciyan a sed sala sêzdan da navê gund bi ermenkî Moxrpert e. Keşîşxaneyek û li geliyê Rojavayê gund e bi navê Garmirak derbas dibe. Dîroka keşîşxaneyê digî sed sala dehan. Paxvanis ango Paxvinsnîs bi ermenkî duwateya Qaçaxiyê de ye. Keşîşxaneya Arpert Surp Asvazat zîn li vî gundî bû. Lê niha hatiye hilweşandin. Narik ango Narek navê xwe ji agir û hinarê digire. Keşîşxaneya Narikê ya di dema Gagik Arsûniyê yekem da hat wî çêkirin, niha ti şopekî wê li ber çavan tune ye. Helbestvanê Ermen Krîkor Naragatsi di vê manastirê da jiya bû. Verkonîs ango Virgunîs hetanî sala 1928 jî navê gund Ermenkî bû. Piştra di sala 1989 da gundên İşkirt û Pişvank jî tevlî Verkonîsê bûn û di sala 2008 da ji ber turîzmê navê Axtamarê lê hat kirin. İşgert ango Şkert duwateya Keleha Keran de ye. Erîç ango Hirîç. Manastira Erîçvank li Rojhilatê gund li herêma Boduşlî bû. Niha ti şopên wê tune ne. Dişox ango Tişox duwateya Dojehê de ye. Di heman demê de navê geliyê gund jî geliyê Cehennemê ye.
پیشوانگ آنگو پیشاوانگ جینگه ارمنانه دواتیا کشیشخانه احسان دایه دیرا سورب خاچ آختماره ده سال 921 ده هاتی آواکرن و حتی نی سال 1895 وک ناوند باوریان بو ناو آختماره بکوکا خواه تامارایه گند ایلووانگ دواتیا کشیشخانه موریان دایه ناو گند ایلو ناو کشیشخانه ایلوونکه کشیشخانه ده سال 920 جالی حکمدار واسپوراکان گاگک ارزونی و هاتیه چکرن. بله تماشاوانین هجا مجارا میا ایرو نافچه وستانه وانه بو اما هفته به بداناسین نافچه کی دن درکبن پیش بری و حتی نی بدمه هایش خوابن سلام بورس